Ahe, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Hi ndlela yo fana na le loko ni langutisini la hi langutise relationship ya Limpopo Poison. Obviously it's Benny Mayengani, Prince Rangani and Dr. Joe Shirimani. Na Hlawusikiza ngong include tanihi ku I party ya that team. Swi tikomba nga ku relationship ya vayisa a ya ha ri right. Loko mo cheka kahle sweswi nga va kha swi famba ka more than a month va nge si tshama vayisa lava postana kumbe ku va promotelana swilo. For an example, Benny Mayengani wa humesa hi ti 1st ta October. Sweswo ni vulavulaka hi swona swi na less than album ya Benny Mayengani ta va kha huma in less than 3 weeks. But then fambani ka page ya Dr. Joe Shirimani. Dr. Joe Shirimani ave tshama posta hi album ya Benny Mayengani. Fambani ka page ya Facebook page ya Prince Rangani the producer. Angisi tshama a posta hi album ya Benny Mayengani. The only person that is actually promoting Benny Mayengani's album I n'wana wa yena ku nga Hlawusikiza. The only time you will see Benny Mayengani with someone from Limpopo Poison I loko a ta va a ri na Hlawusikiza at all times. But then sweswi it's been a month now u nga va voni Benny Mayengani na Dr. Joe Shirimani va teka the picture like before and all those kind of things. Okay, I've taken kwalani, but I feel like even na yona date ta ku humesa the album, these two guys na swa contribute ka ku va nga kumani kumbe va na differences, because Benny Mayengani I munhu loyi a decide ku la ka that team ya make ku decision. Mind you, Prince Rangani the producer I khale a kha humesa hi September kumbe amaheleni ma September kumbe amasunguleni ma October. Even then loko se ba hlangana futhi ba chumoy one Prince Rangani kuma ku Benny Mayengani already humesa hi September kumbe xana la ku October. Last year album ya Prince Rangani na last of last year album ya Prince Rangani rangi huma loko ya ta ku huma if Benny Mayengani afika humesa album I album ya Benny Mayengani yi fika ya pfala album ya Prince Rangani the producer, which is somewhere somehow swi unfair, because we know kuri aka that team munhu anga powerful ku inda hikwavo I Benny Mayengani ye munhu a rhandziwaku ye munhu anga le henhla and all those things. So I would suggest kuri Benny Mayengani ava fana va yisa lavawani va splita ti release date ta vo kumbe xana va va na planning ya better ya ku va va release ti album ta vo. A hi ngo kuma ku ri Prince Rangani tanihi ku like munhu wa swa ti vibe, tingoma ta Prince Rangani na vibe. A humesa album ya Prince Rangani maybe hi June, a humesa no Oscar Makama, ivi la ko vo September ku humesa Dr. Joe Shirimani, ivi Benny Mayengani afika humesa hi December, kumbe Dr. Joe Shirimani va humesa hi December ivi Benny Mayengani afika humesa hi Good Friday. Hi ndlela yo fana le I think sweswo nga hi swona leswi nga pfunaka ka ku va yisa lavawani va kumeka va right, because sweswi one I expecting ngopfu album ya Prince Rangani ku ta va kha huma, but Prince Rangani afika hi Juma hi single tsene anga humesi swin'wanyana futhi, which is downgrading him. Like the whole artist like Prince Rangani, that big artist a humesa single. Imagine va ku Benny Mayengani humesi single. Imagine va ku Dr. Thomas Chauke va humesi single. It doesn't add value ka vutomi bya Prince Rangani hi ndlela yo fana. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe kambe mavonelo ma mina ku these guys are vele ka good relationship, because a vele ku promoteni ka album ya Benny Mayengani, Prince Rangani na Dr. Joe Shirimani hi ndlela yo fana. Sweswi hi kombisa kahle ku va yisa lava a vale ku kumaneni, ene ku va nga kumani mina ni twisa ku nga ku ri timhaka ta ti-date na tona ti contributor ka ku va nga kumani ti-date ta ku humesa ti-album ta vona hi ndlela yo fana yaleyo. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe ka channel ya Matimba hi ndlela yo fana na yaleyo.